Nomor kuda, Pak? Nen. Yo. Jadi bercenik-cenik sih malu gitu. Nurmo anu lun aja. Ya. Apa dan tuh lawe aja. Ya. Ayo pejah kan nih. Oh, banyak. Nyana yang sinoma jenis pejah soal. Nah, tuh kene adi sangalak semano dewa. Yen padene anak kebukumbok subuh dadi madan mati. Berada nemu sadiang laki Ada unuk ane kekenahang baratan emo kesang madadi anak lu satieng laki neto tuturang jani sina pacang kepangukan kade rasa sing nyenbuin ada bukomok lakar mengenahang tu sina sida lakarang panguhan benmok adi resang pages sadieng laki apa karana nembok ngaraosang kakitu sawiris supamejah sang sane magehang satieng laki uka samanggu gena manuting ring daging ketatuan tuture wekasan sina gumanti lakaran man tongos anemlah sang dewe patut inggih wantah ye puput kadiasa punika runtuh wacanani de sang Dewi Sita ya dari jade sagetan parabada kenyekan punika tanpa sangkan sagetang ngarauh mekadyangan ide sang Trijate ngarepang menyembah bakati malih medasar antuk pranami pisannya kupang kare kalih mahatur ngangani deni Dewi Sita reng dulu
gaduh kita ane ngawi nayang kadiasa punika ninten yo enten liat reh duk punika sampun ngarihinin mamireng daging pamidartani deni Dewi Sita kedulure nantuk keduh kita kayun idune kayun Semalike taler ringanan kade kayun ide santri jatuh pagah taler duk punika amat reki danahanin obah Ring sang maduluran antuk uyakti dahating telebak tiangani dene ring ide ni Dewi Sita dan kenengati dan ya diastun ke aku ring sejeroning daging pamigodanipun nanging amadreur kininten wiyakti miwalin napi luwir sane sampun kapidarte meka dioleh Sanga Dewi rek jati mewiwit sangkaning wireh ulian dahating sujati luwih kunukang kadi kayun budi mekadi punika santri jatuh sang Dewi tumuli ngararis malih ngewantunin ngandike mekade punika angan ide ni Dewi Sita sang nekeh ada nemu ketua saja anak kebuku dewa dade mone saja melah unduk sepekayun ni dewa ni cimak embok dane
jani tegar-tegarang nyen waspada yang benadi yen to amunde saja bagian kena muke lamunang jani nerakan nandang sedih Radi ada bukane tunimun tu saja legan muke kadi rasa kebelabaran kewalu jani membalik tadi keliwat sedih ke neraka saja anak buku mo kadi kado buka kita sawireh buku imok sing tadi saja kagugu buat pemunyin buke yang tua mungkin saja liuni wit sangkaning kalau tukang moke ngeliwatin wadah saja pekenahan ben yarake lo gara titiang pamiarsa ingih majeng ring ratu paru pamiarsa raoking taler paru pangrenge sinamian purun presanggan tuk titiang ngewentenan atur amat rep kang sajarone ngatur titiang ini dan wenten lian nagingin kewentenan daging galake kale rakine mangkin wantah je puputang titiang dumun andegang titiang rauki ngamuniki melantarang daging inganan pupuh lagune ane sampun kewedar diwau rumah sak angin titiang negepin inganan pance suara ring punang yadnyone puniki mogi sido ledang kayu kemon dumadik jelwiring daging pewetuan pupuh lagune rauh talering sejeroning bebantangan satu presiden ngeledangin kayun sang sane onang memiragi
Hidup dane gusatin titiang pemekas niring sejeroning lungsur tunasan titiang sedaging kaweruhane punika ring aratu ide dane pregustin titiange sang waged ring daging gegitayan ngiring mangke kemon wenten seselip mekadi atur titiange kale mangkin sang sapu sirejo ane sido antuk ngeniang pesuaran titiang ngiring pare yuwanone sinamian sareng-sareng ngiring lestariang inganan kadi seni adat rauking budaya maka tetamian para pengelingsir irageduk sanirikin inggih wantah kadiasa punika inganan kadi mungwin atur titiang nemangkin puputang titiang rauking amuniki dumun antuk titiang ngaturang pramosanti. Om Santi 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 Om.